Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ondel-Ondel Kecil. Teman-teman, kakak mau mencari mainan lagi. Kira-kira kakak dapat mainan apa aja ya teman-teman? Let's go, kakak mau mencari mainan. Di mana ya mainan? Wow, itu kakak dapat mainan tuh teman-teman. Wow, ada lagi. Kakak mendapat 2 mainan ondel-ondel nih teman-teman. Wow, keren. Ayo teman-teman, kita kumpulin mainannya. Wow, mantul. Oke, di mana lagi ya teman-teman? Kakak mau mencari di mana nih? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ada lagi. Ada lagi nih mainan ondel-ondel. Wow, ini ondel-ondel sholawatan nih teman-teman. Wow, ayo teman-teman, kakak mau ngambil lagi. Wow, kita kumpulin lagi teman-teman. Kita kumpulin yang banyak mainannya. Oke, kita taruh lagi di sini. Kira-kira ada di mana lagi ya teman-teman? Wow, kita cari lagi. Coba di sana teman-teman. Wow, itu kakak menemukan mainan. Menemukan mainan topeng ondel-ondel nih teman-teman. Ayo teman-teman, kita ambil. Kita selamatkan mainan yang banyak. Dan kita kumpulkan mainan yang banyak. Oke. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainan? Wow, kita cari di sini teman-teman. Kita cari di sini nih. Wow, apa itu? Wow, kakak menemukan apa ini? Kita buka dulu teman-teman. Wow, ada mobil Tayo nih teman-teman. Wow, kakak menemukan mobil Tayo 2. Wow, kita cari temannya lagi teman-teman. Tapi sebelumnya kita taruh dulu di sini. Oke, gimana ya teman-temannya ya? Coba kita cari. Wow, itu teman-temannya. Ngeliat, kakak sudah ngeliat kakak. Wow, ayo kita ambil teman-teman. Mantul sekali. Oke, kita taruh lagi di sini. Wow, sudah banyak dapat mainan nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.